penasaran tuh. Panas nih. Tuh panas sama nendun motor dari itu. Anjing kalau nendun motor dari itu. Siapa? Sia nuturkeun atuh na. Atuh panas. Anjing. Kunaon mana? Yang ngisi anjing teh. Hayang ngisi. Anjing hayang minuman. Wah, kita goblok nih. Eta motor mana udah ini ya? Motor terus milik aing. Ini bapak mana suka mana teh? Terus sama mana? Anjing. Lu aing ngasa seniutan kieu yan. Ah, cuma buat ngarokok ya balik. Nah motor bawa ke mana ieu motorna? Aing mah lieur euy. Oh iya we. Motor mana mah ieu? Kudunya di dinya. Oh, mau lagi. Kumaha anjing lieur. Kudu tuh tema. Mana? Nama. Masih guna. Ya, Pak. Oh, jadi. Cing motor aing ke mana euy? Tinggal ke kodong ini ya ini. Kemana? Kasih tatan lah. Man. Motor aing belum itu. Kaos kumaha? Tinggal ke sekedar motor kemana ke leungit aja kemana ya? Ah, udah. Bang kaos apa ya? Anjing. Udah nyampe tadi. Itu bantuan itu kan? Paling kan. Ayo dulu. Iya. Jangan pakai mobil untuk lagi. Beres poin. Ayo. Oke. Ayo biar ke bantuan mana ya? Ayo duitan mah. Tadi mana di mana nih? Tempat tadi ya, kemana lu tadi? Tempat tadi di mana? Tadi pas parkir motor di mana? Parkir motor. Tadi kemana ya? Mana? Oh itu tuh, Itu motor tuh. Tuh motor mana lain tuh? Ngejendau atuh. Ya, enggak ditayap. Iya, yang Apa saya itu motor aing? Santayan, aing nama jadi milik orang. Hah? Maksudnya Kan tadi cek mana? itu salah nih mau motornya. Nya manet kan tadi nelpon ke aing. Cenah. Kok eta motor jual bagi dua duitna. Halo, Cek. Motor si Bian kayak begini, sok kayak jual bagi dua. Sok Nya aing kan. ampun Yan. Ateta channel paling lucu. Ateta channel paling seru. Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek, tinggal nonton Ateta channel. Namino. Ateta channel paling lucu. Ateta channel paling seru.
Kalian gabut, kalian pusing, kalian capek, tinggal nonton ATT Channel. Namino, Namino, ATT Channel, channel paling lucu. ATT Channel, channel paling seru. Wah, tanggus sin 2 anggus terus neping ka anggus. Motor aing kemana? Oh, buru. Oke, San. Ini motor aing kemana? Action. Kan? Motor aing longit anjing. Langsung pareman. Ngit. Longit. Cok. Jadi kertas. Action. Ante. Action. Cok, action. Nah, yo 2 aja. Apaan teh eta motor aing? Santai, aya nama jadi orang. Ayo ngomong anjing. Oh, ayo. Action. Oh, kudu nama teh anu ieu nu ngomongna tolol ih anjing. Di mana? Lo paling tetep apel teh eta motor aing cik kitu santai aya nama di aing. Maksudna nam sok. Action. Apa teh eta motor aing? Santaian aya nama jadi orang. Maksudna Itu tuh jalan ke pasir tuh. Jadi ini nanjak mau paten itu. ka bojong. Mundur we. Itu yan nu mana? Aing mah ieu anjing. Action. Action. Dia di mana ya aing anjing? Geus teh jiga aing teh dieu kan. Eta geus dimulai Gane ngecep sih mah. Buset. Sok lah, sok. Action. Erek. Action.